What's up, people? Johnny here again. Yoksang manungi koi use car ida untuk jarak ke ko ma'am yoksang manung na koi bazaring ba gari leita bole kadi khota pisa le kadi yam hong na ko price se adom 2 lakhs da digi dum hore ko ado lei se gari nipan mapan mung ne uchara ka doi se aina jik lei jeri se Takhellambam Motors koi Singjamei Mayengbam Leikai da khoi Leikai makta da ni ado gari se silai yo ma'am sine ko ahong ma ngak ni ai hapsara ge ma'am yoksang manung da ko gari athubagi pambi ragadi silak piro ko yam hona reasonable price dal na jare hapsara ge ma'am Lakhs turn to tinbirama. Alright ma'am, see A star se jana ho jara ge ko A star se WB number ni ko WB number ni ado na doina ba che sang dum loi suno pirakani NOC ke loina bo yarakani kem du singna biru no yamna kero tor yon jabani ko legal loina asi WB number se koi Imphal East ki number tarabani nap to danga irabani ko aduna leiba matam dadi me am keno pirani Imphal East ki number da pirani ko ado Kolkata number ni loina bo document loina bo sengni loina bo on ko loi loira bo ngak tani ko tuka mai manung gi sa petang yeng view ko yam masai yam nali ado sigi gari se 2013 ne sigi star ji ko 2013 gi VXI ne ko sile ado sigi gari sigi hauji asking price da 2.5 ne ko ado negotiation ko padudi dum kitang ni dum to view ya ki gaide ado gi la ga to biro ko negotiation ko to view dudi adum yarakani compulsory kaim bo ki dum scratch macha di dum leini ko adu yam kana scratch ke chule ude tire dum mai kham 50% adum yari mamangi tire si around 70% 80% mu yari ko mai grip jana yari that some scratch macha di dum khara leini ko kilometer pan aro sigi se kilometer asik mileage da 38000 thau da ngari ko genuine mileage da 38000 kitang thau da ngari aro lebi ning mala ga disi Takhellambam Motors lak piro contact number loi hapcha rakhe ado A star si sumuksina kitang li re ko model je 2009 gi ne ado ko si WB number ne ado che chang loi no pisan ngre number manipur number ta na ba ko number ta na ni si ku roi si VXI ni ko yeng cha pet mai tinted ke kilo oi si na mo ko ado yam na hong na mileage ko yam na ka tare hong na lobby ge ha ga dikhana si moi doctor na thor ma gari ngak tane ko WB number ni che sang loi na usuni ko sensors ke kilo ha pe ba is di ko adu ga kilometer si je 40000 mong ni mileage ko sile se adu ga my asking price se 2,15,000 ko si na mo under f na 2,15,000 la e tire si to mai khan bu dum manam thona ya gi ni ko tire fari tire mari ma dum condition loi mani ko sina curve ba hele mani isna ko ado si 2,15,000 ko adum lak piro len wak tira lai bani ko somna kan di cover ni la ke na adgi liberty ki ke le jesi yo tringa da somna kan side ta Takhellambam Motors na si le ai gi gari modify to bu do Kumaran San automobile adumak ta dani ko Kumaran San automobile dagi yamane si na ko gi magi ne to is ado next time hajara cases na A10 Alto 800 ko CWB number ne si ko ado si se 2020 ki model ne sina ano ne ko ado si LXI model ne ado mai yellow body oi ko yellow body oi jasi loi auto karni mai grill jano option mani ko grill no option mani adagi yeng si ko dadi pra han ma jawana ri si mani ado scratch ude hajik pauda scratch job ude maning tire si ma 30% ung tangai re si ma sin da ba ya ro aduga some rounds of the scratch ti yam kana ude maning gi tire ani makti dum hadum kilometer lising ma tarari thobu ya gi ni tire je du sin tok pudi dakar oi re ado scratch ti yam kana leite ke bada kilometer de si ki total around 50,000 muk thau re ko ado ka si asking price is sina 2.9 no ba si na ko 2,90,000 ado ya ni na ado manung ja pete yeng
solo la me ado gi nei na si to isi manung yam na mai kano ga loi happy ko gi leather gi seat ka loi happy mai si ko ado 6 na 2,90,000 ko loi na bak document loi na shu gani ka eno si loi shu gani ko manipur number tahan biu ko piu hair ga si dum ta manipur number dum tahan bi ani ko me ado gi su tong ana charges puri tong an launi adu tar ga su tahal ga tobio hair ga di madu su dum ya ne ba ko next ta ko gi swift tong la ke swift ki si na mo vxi model ne si se ko vxi model ne 2014 gi ko ado yamna halli sidi to manipur number oi re ko me manipur number oi re adagi scratch yeng se ba tire dip to lang trick lang sidi there halli yamna scratch leite as you walk through the scratch am lai re ko adagi swai the minor scratches kra lai because swai the scratch ka sidi polish to the ko scratch ngak ni ga vxi model ni ko me ga atop disi su tire su phari tamada the manung interior se anti yengo the me mama ni kilometer urak uhan de konte have the kilometer uhan jara ke to 60 as ki na 66,700 thore ko genuine kilometers ngak ni 66,700 thore aduga 2014 ni model ni asking price da 3.6 lakhs ko lakh 3 lakhs 60,000 ko mai se dum ko gi RVM gi kano gas lu yawre ko sin de dum yam na par yam reasonable lo price 3 lakhs 3.6 lakhs dum ya ran ka le yo na ko alto 800 among mug le re ko si su manipur number 1 ni ko ado alto 800 ni black color da ko ado sigim total mileage 54,000 thore ko aduga LXI model ne si su tire se 50% mo yaw re dum thona bi agi ni adagi seat cover ke ano walo na waha pe ai manung ha pe jing jara ke ko manung yeng si seat cover ano nga to ne ha pi se ko ado mileage around 54,000 mo thore ko because maning tire se si su dum 50% mo yaw re ko alo scratch yam kana leibu te macha di dum dei ko sai daga yam kana leibu di gari se dum kai tara ko gi Takhellambam Motors gi se kamai to di gari se kena pok to ro pok lo chen da bne ba adi dum phasani yeng gari se yon ba yoi tar ga su ko pang lo chela pang yon da bne ba ko ado sigi sina 2,10,000 ko magi asking price 2.1 na tro 2,10,000 man Asina 2,10,000 ko. Next time mo sina Alto K10 VXI model ne WB number loina ba dum yani ko loina ba document loina ba su ni ado sigi sina 2000 ki 12 model ne ska ado ga sigi asking price na 2.3 lakh ani ko sigi se ado negotiable din mo gani ado sigi tire ba lang tik lang esi ma kan to dre adagi ado sigi kilometer 47,000 ko leto 47,000 ko genuine ngakani maningi kano hape magi seat cover ko masagi Suzuki gi hapchare adagi kano oi ko si loina bak electric oi chaka je loina bak chilini ano ko adagi VXI model ni Alto K10 WB number si loina bak kano torkani loina bak document loina bak sui ko contact number hap di hapchara ke me description ado moi contact number si lei ko ado sigi asking price na 2.3 lakhs ko ado nai kan bada lakh ani makhai mong paira laga di gari apam am gari ni pan ma panjide dum khan bi ya ani ko next time muk sigi nam sisu K10 ni sina LXI model ko 2016 model sina muk ado scratch macha dum khra lei ko ado dum yani ki store roi to file ga lei si dum khra di lei ko ado kisu kai de my interior si yeng si seat cover di dum na lei ko
ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯝꯄꯔꯒꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟꯖꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯁꯤ 2016ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ 2,10,000 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯆꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ 2,10,000 ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯤꯠꯁꯨ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯡꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯕꯤꯠꯁꯤꯃꯗꯤꯀꯣ 2010ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯋꯤꯜꯁꯀ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯇꯥꯌꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯞꯄꯦꯀꯣ ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯣꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯥꯌꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ 50% ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯆ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯁꯤꯠ ꯀꯣꯚꯔ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯁꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ 1,20,000 ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯈ ꯑꯃ ꯂꯤꯁꯤꯡ 10 ꯈꯛ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯃꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯇꯥꯌꯔꯁꯤꯃ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯥꯁꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ 2010 ꯃꯣꯗꯦꯜꯅ ꯑꯥꯁꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ 1,20,000 ꯈꯛꯇꯅꯤ Takhellambam Motors ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯅꯤ ꯀꯣ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯞꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯀꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯂꯥꯈ 5,000ꯐꯥꯎꯀꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯈ 5,000ꯐꯥꯎꯀꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯕꯨꯛꯀꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ Takhellambam Motorsꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯒꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯆ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯗꯅ ꯌꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤꯅꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯃꯛꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ 9-10ꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯉ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯁꯤ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯦꯅꯣꯒꯤ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2019 ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯖꯦꯅꯨꯋꯤꯟ ꯑꯣꯏꯅ 10,000 ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯩ ꯂꯧꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯦꯞꯆꯔꯁꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10,000 ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔ ꯀꯩꯀꯩꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯁ ꯕꯇꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯀꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯗꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 20,500 ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯁ ꯕꯇꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯇꯣ AC ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯄꯨꯁ ꯕꯇꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SUVꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯈ 13-15 ꯄꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯂꯣꯟ ꯂꯣꯏꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯟꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯆꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯀꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10,000 ꯈꯛꯇ ꯊꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ 2019ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯔꯒꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅꯤ ꯏꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡꯉꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ 6.5 lakhs ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ 6.5 lakhsनि ꯇꯥꯌꯔ ꯍꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ
maning scratch ka jam bok leitri ka mai gi guard ke kilo na hapchare ko sigi se ma'am Singjamei motors ki dotu manipur ki da dai lo ne ba kem da lising kun ga ngai tho ba ado mai je ado su si no pina tho ba gari ni ko sigi se gari ke mok to roi guarantee ni ko ke mok to roi loina ba electronics ki ya do ko tamam ta leite loina ba ko mo khoi ji gari thobi na ba leita ba yon thok ne ba ado ni ado sigi footpath ka je sigi je tonga na additional half in sigi se ko ado sigi se asking price only 6.5 lakhs ado lengin biro Takhellambam Motors ta ado ngasi gi ne di lo sin ja ke matung da chum atopa me am update tawja ke bye bye